Ay, ang malungil tasil silmera algulat. Kada malmol mal dimna sila Dios ra kaal el meskide kada malmol meqlibna. Ibn do mal wala dim qasal adam di Dios faithful. Ra ser presencia ngi lo contrar dal quieren beger sil bol qlibla. Man kada mrenga sila ruba qalbase ni obongedre al silsa. Igaida tina Dios el mergid magunito no bodo dore yo iban bodo ngarang sel ngara gadir ngara Corint magana sel ungil Corint sel aklol biongla yak ma umu yagel bad sel ngar sel got el morsel tru emeim el gral badas ngara ungil Corint sel aklol biongla sel got el morsel tru emeim el gral badas ma sel udam so mama obo modongli ya gracia a Dios el moraigel iglesia ra Macedonia takmal mlo warm ra ringla el mlortir ekmal dim le ungil arngdir takmal mle abul ekmal dim le bla bgururau ra tangatingir aksub dimi wal kmo tamil lenget el kmal mloraigel sabir Ibaim lo yang alak la raigel sebir, yang alak raigel sebir. Ikmal dim le tir, ikmal le blak arang rir, lolingit tergamam, mabol sebir, el direct lolngaseu, radala Dios, el ngara Judea. Takmal lo yang alak la raigel gimulum dasu. Magot etul dars aklangar tir rubah esalai trikatrir gurgamam elol tirak raudusvela Dios melal bla luli tial skela aula ngaswil abel tigreng radlongoliu atitus Yakmal lolingit ringin mong lomlemi el mora aulobongla kamiu akmal ngaru la rogui tokoi omo mrang maigel omulgoi maigel omodngi ma blagareng ergmiu elol ngaseu ma belkil argmiu Argamam mangkmal somam direkal moru ertial lulung aswila baltigren ndia gulogoil waisein elorim elargamiu aktiu lolt ablgoru reng rarbebir rarab elom maskamiu ateliu mogom Mootemiu el kmo direct el mral ngarni abel tigereng argamiu. Como tangli ya gracia rubak Jesus Kristus kmal mleungil besul erirli el moobu el giriu. Ma albulel amaul yang moungil besmiu. Mauldos weg el girel tiang akmo mbayungil o mo tagangala Rogir tial umul li tial mlomre garra ngamiu amlegot el mali o malay el tingit ikmal mleblag armiu el girel mlamalmi o moru lerni embrgir polablag armiu el girela diwai sera molib el omul Arngi, edibora igel sabiu. Elengarngi rarangmiu amrul arngi. Igel ngarngi raad. Akmal diungil besul radios. Elen diagalo ngurir ra era adiag raad. Nga diagu ulasma. Nga diagu ulasma el mga bagak rarbebil ego makarm argamiu ngiriu el di osisiu melang elungil besmiu
Musutrir, Tirigel, Matarbasrir, Masel Guk, Bol, Matarbas Miu, El Musucomiu. Malawai Sein, Romdimo Osisiu. Dimo ai igel lolgo eda l'ukla, el-kmo igel mlebetog, al-udla, adimlag bolo umader ringi. Miguel le kasai al-udla, adimlag bol musongos ringi. Gaya tina Dios el mergide, ya bolito modululu. Adam Dios el marayangad, la lava beklisi, rayang mautem, igel mutul modo yang klem. Edam Dios, mal mrenga sulem, mal masaun, ratingem edam Dios, el diga se ven mi moklen muy bradrongram. Allí mal mrenga sulem, el wase el wak, allí betogo magi mosai, ending sebam edam Dios, el ngara presencia el gar el ang, y atingem edam Dios a dirgam el molm, el madung el mergamam, y agam modadu aknargamam. Mal masaun la igal toy. Akmal malmol menol tokok rumam rogui lo gorgal wasel ubaga igal tingem el giba momes ol sebel areng argaul momotigai gaul do swam marangmam bolo le das arangmam mo do swam el ubag el bol sebel igal toy el moblotak al mergamam musugmam el ubaga ma sel gimring saigang ya bol sa amal mai el do arangmam gibo mogi wareng argau bo gimoral el oltauta igal togorak langar gamam. Amal masau la igel rogui toy el lambrura langar gamam merwag lo giwatingem rabek kalsinsa. Makaltan tarbek laag tigel gok mosibin ngaya te'li rubag lo siti amal utem satial el suabel mo makaltan tertir el direct. Allí mal menga sulem ol tokla rogul toy lo gorgau aktirek al modosag le gorgar wag tiblo lo ni tangsil gal wasei bol rengar gawa amo modu en adi boktongur ga ngatiang menga sulem ang klay Jesus bon makapal igaido antigal ngarang klem amen. Modara sublet namos inodong okla modara sublet el sigang a ser mulwase agraciar a Dios a ngosugid del moraigel diagal sebe der mula. Seguida se va a dar a sobre el sigang como meses tial sobre el mlam uy. Tial sobre el domes en el anga a omele la igel blad sub el sobre el ngatial bugra gorinte el anga baulus el como el molem el ngana igal babilingel en melu sagaros el tletael a igel o mese baulus el girel el msmok el ngana se la iglesia para dronar cristiano ya igagi del bado mes el togol ngartian el ang togol omelnget adirek ligel bebira togol el bablus a melu se ngara babilingel el adres igagi del togol a dronar cristiano mang era tiasel do muy uni kada horas aswa del ma o singe del mora igel dimla provincia subled el wasianganga bablus el seldo mura ax especialis el lobora bugra ax en mo moteklis el wasenga baulus angal ombrolel el mora ayude a mora Jerusalem ya igel tingela wase msel de bon e bol sever ngai igel el tinget el mo sever el galect el mo ol seur trigel el cristiano trigel dala Dios el ngara ayudea mela igagida bablingela baulus el direct el mortial igel sera 40 el girela a togor omlinget leng seldongi bertiar elang en mo blaktak al mergid el wase tirgal cristiano la gorint tirgaigida aulumu el ertial urior togol omelget tirgam le gotel el adam elitial wase kad mo malatnget la sela iglesia maul mania igel parte tiay subled el wase mamolomol mertial togoy el gomiari el lir ertial nombre garra en ungil togoy mang sebo tatsingi sel drut el sel do bodo mesa igal sobre el alma al murió dice el gora ulma crelitial el dar a su led el vase agraciar a Dios hago su guía el mora igel el diagal se ve de remul muy la bodo mesa tial togo el vase gracia tial grace es el togo la en vase grace a grace la rubak a
ngosuge de meskida klisi edel el mosbe eder mula igel togoy el yagal sebe eder mul ani igel bebila togoy el mo o mudung mergid malu ben mongor eled el gired el mrul ndi bebila tam ko gora mo wase tiak magara gururi malu betia da gudik masiak magara kreli tiang malu ben tilgib el gora mal el clor togoy el yagal sebe garuli ndi sel labodo dingel wase tiang angara el la mergid en girad luli dice el mogora cuestiona como se tiak magara gururi elang egida mosel wase agraciar a Dios amdel el sebel el miskaklisiem en osugau mosbem remula igel ngaralem el Dios amla mogdong algau el gired sel ngara ongelul ko sel sel el point el sagal el dogot bodo meseniak masei momento que agradecer a Dios sel wasei toda mi wasei knowing God's grace guido cristiano agired el momento que ti agido agradecer a Dios wasei nguarang tretelel ti al dosen agradecer a Dios ti al grace of God en ay me vira bado se choga bodo mes el mosugido el motoclit ti agido do mesenin tokore lang sel ngara ongerul korint sel ada kalau ngel ko sengara onge second Timothy sel el urkol biong ra goto merung ay gagida igel togoy lolgoy mula sei magau bomsisi ay gatingla baulus el gatti alba bringel mora Timothy masei magau bomsisi el ungal el ultoy ra gracian la Dios el ilgorgau el ogiu a Christus Jesus va venir la bolus el mora Timothy lesin el mora Timothy encourage ringin e omklat kringin el wasei magau bomsisi el ungal galul tuy sel tokol ngartiang el tiñed el tokol velaba wasei lul tuy la gracia a Dios el ilgorgau si te gracia a Dios mudung ngartiang el sel tokol wase ultuil como ultuil tiagi del gracia a Dios sel ngara direct Ephesians chapter 6 verse 10 egagi da igel tokol lo masia orgil nakmo molisi ergau molisi ergmeu ultuil la rubah maklo klisiel again mo menciona osisir tokol el wasei ultoil depende a Dios, depende a graciarni. Raklangar ragau. Luda mensodal, gora diom klat kirgid el wasei. Ibn do gadam lama cristiano, gadam lama Jesus Christus el raklangar gid. Gadam la suobl, gadam lama partra trual a Dios. Maiger loguil togoy el ngara Dios el mei amergid. Dingired el momdolit agid el togol wasei gid. Agired el ultuil ra Dios, gired el ultuil raktisi el malum se graciarni el mimokla el Dios amaski. Ya sé el digid el melmol martial clamar gid el tirak ra Dios el without el sel wasei ultuil raciar a Dios. Raciar a Dios a Dios amaski el ditadan diagadong diagadar melele ma diagad dongor gergi tiang aseng el beskida a Dios el gired los perni raklangar gida cristiano maigegi del balsem lam oi el tiang agora mosmisi ay gagi del togoy el dosa del tiang senga ongeru Corintios el tri merung el club León el muy usel de wid el mosel tri el vals en mulo asei era tiang togoy el mudung el girela abalusa lusi al togoy el direct el ngara bilingel el mortigel cristiano a Corinta nding mospera atletal el apel el ngara bauluse yakmwe gagi del bas el momot cliti gagi del togoy el mergid como asei ya yidi amler olel en diagabol ko didar mu rabto el mga sireng
el togoy lulol trenga a Dios. Miskaga ser el ulmokring el rabadingek el waya todo. Metiaya ulubasatan el oldo alaklarna. Emerers renga rakal diday ring. Ngedel gulngit ralubak malangu tial oridi renga. Endi tingel el mleranga kakmo agarasiar nga kawngil busul el girim. Eleklisi amangal mo omolt ra alit atula. Mangbail mout elungil arnguk el amat alit atu. Maklisi agristus bol olt rangak. Mendiungil rarnguk akmi itut mabok arm ra otub maringel ma odalakla makmo alisiksikt el girela Christus el eselk mitut yak pay momsisi gaida tin la baulus el ngartiang en direct no motats el togol ra gracia si a baulus ngartiang en mom gotekli mo wais sel tretail el dilub el maklangarni lengua gel do ngel gire la clara baulus o singal baulus amal será lo bulto el omrar a Dios amnos perngi el ngara mal sisi el tletele la clara ad el cristiano el ola batila a Dios el omer cristiano evangelio memle btoga gel lo asirengel el togoel Dios agit mok la clara baulus mang ngati agi del bablingel mortigal cristiano ra a Corinto en mo matak selwasei tial tretal planilla merur ngaga mendimla bol gedidarmu dimla ka bol gedidarmu raigel el butokol mga sireng el tokoy blarula Dios la klara tia sel ngosei tial el tretal el mrak ngaga wal todo el mlara al sek el mlara makmilulu el olnitra Dios lo asei bomul oridir ngaga dia tinggal a Dios mul mengarang masai di tinggal a Dios sebenarnya mo agraciar ngaga ungil el besul el girem bang ngasia balus awasai meng akpai malungil arnguk el amata alit etuk le sel sukuma akmi itut ya krisial a Dios obotak la ngal sel alitut meng sobre el mergi de rudam el wasai sel de ngei el wasay nga mitut aguspe anges ese gid en mos be edem sangak kisila Dios el mo obror ngarak langar man tasel gomes el nudam el babin la baulus el tiagi del port el mortigal cristiano ra a Corinto en gora mo smisi ay gagi del togoy el dongoy el ngartial el chapter 8 el sel gotel bads en kula seludam, nsomam obo modongling, agraciar a Dios, el mora iglesia a Macedonia. Takmal mlo warm, raringel, el mlortil, ekmal dim leungin arangril. Katanga sel bustu. Takmal mle abul, ekmal dim le begururau, ratang tingil. Raul betirgal ala, amlo subir el molm, el mrula igal togoy, ibn dotum le abul, temlo o soy se brapto ringel edim el mol ma igel ngoril edim lagal el bol mutro ra igel togoy en igil mru mura ul matemli tirgal el cristiano ra aigal tel amema a Macedonia amle se ir el kutmok la am bigo sentir el mokram sentir lulul tuil ra crisiel a Dios agraciar a Dios a milisi irti أقول مثال قط الباتس المرتيان مثال بارت تيال قط الباتس وقاسي نسوامام أبو مدونلي أغرات شارع ديوس الوضام التيانا نسوب للملكيد الإلان السقوم من ديال دونغلا أغرات شارع ديوس الإلان ينيا ويل تايم الدريق البودو مقلات كالجيل تيال أغرات شارع ديوس الواسي أغرات شارع ديوس هذا سبيرنين أقلان رجيد سأقل المأموية بالبلا بادس الغارسيل البابينيلا باولوس المرات تيموتيرا يجي القط el Bados. Si el chapter 1, Akmamuy Bagel,
el vals, el Marcel, verse 1, I think. Hoy. El chapter 1, verse 2, el gaya tinggal la Paulus, el mora Timothy. Kuma se akmelu se le gorgaun, Timothy, el betigra el malgegal como a Dios, el Adam, Macaristus, Jesús, el Rubagargid, la pescaba gracia, Maclubo, Mabudo. Paldel togoya, el menciona el Martián, el Gumbrang lo hace, mal Maclau tutilel, el girel aclarar a Timothy, a Dios, amla mamul el preparing, el girel a todo lo misión. Gaya de Timothy se la lora Paulus, el blarngi, e a Timothy le continua a ministry, a la iglesia, man. Se la Martián la Paulus a menciona gaya del togoy. Masei, a Dios el Adam, Macaristus Jesús, el Ubargid, lo pescaba gracia. Se el gotel togo la Martián a menciona que togo la gracia. Grace. Le ulmum, a gumbrak masei ulum a Paulus al musa igal togoy, a Timothy a mofeis a togo el ringel, raklangar ni igal challenges el bolfeis a Timothy, le engal Timothy a miguel y a Dios a un mudong ni el mo umra la urel ra iglesia ni. Mangani igal el togo el bolfeis a Timothy raklangar ni, y te allí del togo la gracia, a tara allí del lulubas el del togo ngani gracia ma clubo Mabudo, que del togoy, el meldón, el grave Paulus, el mora Timothy. Man, again, lo que va al morte al texto el guidre lang, a ulma Paulusa, a dulite aquí del togol más en somam, o bomodoli, agraciar a Dios, el mora iglesia a Macedonia. El agano mesa, a bebira, togoy, el meldón, el guirela, a trigal, lo dam, el ngara igal, iglesia, a Macedonia. Masay, takmal mlo warm raring el norte. Ali tirgang adia kadil el waigid el gora adingi larmo de en marmato ko melget mo ko mo melget. Sel ngatialo o logonya barusa ko se tirgang mlo warm raring. Tamlo warm raring el norte. Ekmal dim le ungilar ngri. Rawol mong tanga al seraring el mal dim le ungilar ngri. Sel logonya bilak masay tangal al sela igaril en mal dim le ungilar ngri. Ngrasel triste kala matamlo aise. Elang moblo tak mergid lo gi tal suble de wasei bigos en sel graciar a Dios el tiram le urtuilo. Aclise a Dios el urtuilo ni. Dimla dim le clisi temle urtuil raclisi el a Dios. Takmal mle abul. Takmal mle abul. El bilak masei takmal mle abul. Ekmal mle bururau ratangti. ¿Sí? Dimlagal wasay agimal abul mendial sebam le melget. Agimal qosogod rabtog togoy mendial sebam le merurti al togor melget. No, sel ngatiang wasay tabay mal mle bururau, tamal mle give. Dimlaga orega dertir ma dimlagal morim temle give fully. Temle bururau le merur ti al togoy. Ibn dot temle abul. Adrut el mame sabía todo lo martian. Abaulus akmal say, aksub de miu el como tamil lenget el kmal mlora igel sabir. Ibna kalkola di kwase on dia kamak tito ditial. You know, mlorngi mak akmu tial lo yara bila. No, tumlora igel kuro babel sabir. E bay mlo engalak la ra igel sabir. Alulur togoy amlo engalak la raigel sabir. Mal dim letir dim la al morim al ub elulur ti al togoy bigos en tirel Maria adel dilur tik masen girim lur tiang dia sel ngat tiang masen bal dim letir ekmal mle bla garngir elolingit argamam mabol sabir el direct el olmaseu la adala Dios el ngara idea ¿sí? Cuando mesra aklangar tigal el ave el la tamlo soy se la toring
edim le wilar ri tamal le bol ya sel tokor omelnge tirtira tumle bulurau dimla ka kola tulgi bel mo long songs alblar ngirti dimla ka bo long songs serti ikmal dimleti ikmal le blagar ri elol ngit argamam ali tirga alsera tiagida situation erti etamal le blagar ni lol ngit tra disciples lo sei bolse bil mo partra tial ngeso el mo long seura dala Dios el maravilloso. Igual la cuestión el mero deseo que hace tu me gran ara de civil ngal al sila igal ring el mol el mrula un el toy el gire la ruga ti ada se bel el di kisi ela ade el udam el mogat mokol ti mira ngo ya tila Dios le kadam la mom di lo hace kirgal el cristiano ngal igal iglesia Macedonia amle utui la kisi ela Dios أقول بكلاو تتلين الودام تيال سوليد encourage seguir lo hace en bodo dongli agraciar a Dios el mo seguir rengalak el molmula que le haga el sebed Dios se va a difícil a el mo María que allí del emlamdu un artiang el togol toy tirgal odam amla al ciel dimlagal مسيما أقلام مران أرتين يملأ المسيما ودسوير المورويد رايجل لو دين التقول واسيجا جدا جرام القطموكلا الجيرلا ومسيوير المورا ديوس ما ديملتير تملأ الباب لغرين تولي ترى disciples واسي bolsa vamos mopartra tialurior الجيرلا المسيو را Adala Dios, mara blura idea. Ma yegida que se ve del mesel, el ngak tirgal, el odam, el cristiano. O me si mira en el akla, raigel, normalmente se ve remura bekel sils, en el lut en el akraigi. Mang again agera wasay tum lograng mo subil waisay cada mes es el verse 5 artial chapter 8 takmal sel verse 5 wasay takmal mlo engalak la raigel gimulum das Aigel gimulum das, na aigel spirit disciples, el tata goram le expect lo hace, ma aigid bolse bien, el odars, el gidel tial lurior. En dice el martian hace, y no abririra malube en tontingira el ngalakra aigel ulum das, el girir. Tigal disciples el girir tigal el cristiano. ¿Dónde es el parte te aigid del verse 5? El second part tiyak masay magot etulul dars aklangartir el moraruga hotel togoy ngartiang el sa adomesnia wasay tigal el cristianora igal iglesia Macedonia ul no se vil gutmok laigang lurior me yagal sela ring el mol mura igal togoy bigos es el ngartiang el wasay agot etulul dars aklangartir el moradios Seguid el udama a clisi el gomes ni martian el wase tirganga temle abul emla arsela ring di ulum lo sebil gut mokla igang because en tirel self relationship til ma Dios hacia amle priority raklangarti dimla ligal urior lorul dimla ligal ungil atang tingil el mlarni temlo sebil el odar silgile la urior sel mlarni tirel martian al olgonia wasei Agot etulul dars aklangartir el moraruba. Sel clauadr tir ma Dios se amle priority aklangartir gala. Y hago un gran lo hacer udam o como me guide el cristiano.
Amos beedel el mal mowil el medingel wasei al sela lo culto ko el dorur al sela klangar gid mol mutra ministry. E al segumo ko ngel tiagi del wasei aklawa del ngaga lo bungela Dios se agire el prayer tira lo culto ko. E agum brang al wasei a selom siungem el mol a Dios. A diagal se be el mo olgusongos ma diagal se be el momitut la al sela klangar gau el mala ministry. Lengrang ke prayer tirang gal Dios ngagi danggil ko trak langar ko. Mga gen sa ngatiang ang wase ya Paulus wase. Tulul dar sak langar tir ralu ba ka ongeru. Ang wase esala tul ultuk trir gu ergamam el oltirak raul suela Dios. O el ulto con ngatiang al desang asay selal goten te ultrogok lak lang artir el mola Dios o el un asay etemlu ultrogok kortir malu betemlo semit el under as. Si o el ulto koy. Ya o el ulto koy ngasay el direk el gisang asay el oltirak sel will ra Dios. Oltirak ra will ra Dios. Simon kalel to kol ngatiang al importante el gumbrang lo hace en Giled del mes, el martiagui del sublet de la agot te tulul dar saklang artil mora Dios, ongerung temblor sel under wasei submit under the leadership of our disciples. Ya ongedei mirula no kultogol according to God's will, and according to their will malube igel sorry. Temlekar gik luasay ay gal to el gimorul molmutra tangam el gimo lenget maluba gimo parter tial el ngeso el girel tirgal lodam el cristiano ngara idea ay ibel may gagid min direct mo follow selo asay ay ganga wilra rubag malum tumru dimla kadil dolula gal to el bikosen al disciples lu lingit til kwasay bomolatang tiyewe mo en bolsa bedel el mal bol goseo tirgang temlem diak masay ay gal to koy lorul maluba gal to kol balorul according to God's will gidel cristiano ay gal to koy lorul kodumrul el willa rubag malum ko didimrul bigosen gidel parte de la iglesia malube announcement ana morim gidel melnget el girela la iglesia. Si se ngara matiun kumlasay ndiak al trigger logul kumasay lubak amos wabel maluto sa isbang da Dios trigger logul ol tirak la wila Dios amos osois rano de la Dios mang awila Dios seya importante el giredel momod ngali ol tirak la may gaida qadel tokol ngartiang el gumbrang kumasay giredel momod ngain esuo el giredel may. Mang cada mes el bla tocó el directo el gola amos misi el bla do mes el tocó el martia el agad mosel Johannes la seltrio meim Claude Leon la como so al momuya el bad sel Marcel lo mo Marcel excuse me sel el leim el mosel trio merum el guerrero el bad sí John chapter 15 verse 5 el mosel 12 quasei ngaga de lom el bilong mo kami wara Miguel brega de ngak mga ka brega dringi amo bokor de dia ka ngrang sebiu ruling ala ka brega dranga Miguel dia ka brega dranga amo moit el watara aral mo omarat ya wai ser ral amo mangai el momudul rangaw al sugo mo ko brega dranga matiging ka ngara al siu ya ngidil ngrang el somiu mogomolngit ringi obomu selbo bogardel en mugpalla dama tiayi diarolel egomo obungek betigar ngo ergamiu el wadam el betigar ngo lerga timngara al sel abel tigreng erga om motirak latngek
egom di imongar ral sela beltigereng ananga el liwa ngak elol tirak la tingela damak mak tingar al sel abelkin arngul aiga gulgor gmiu mada deureng arngak lebora al siu mobol arul deureng argmiu tiayidia al ukluk mo bom gau beltigereng el liwa ngak el betig arngul gmiu ida tingla Jesus el ngartiang el mulgora selwa se nya de lom el bilong e gida ral mal suguma ra la diagal el diodra bilong emora diagal se bel el produce fruit qad mogran hemos se bel el mulmol el mulula a togora ministry malub en togora iglesia ngania adubila armud el mulula sel de lo molm el sel clau adri gid lo mongela ruba sia priority la klangar asum qad mulmol el ngar se gid el tletar klangar en se bel el mulmol el mulula gid el togoy mulmutra al sela abodo mosel ma abodo sons dil sugom se clau adri gau ma Dios a priority la klangar gau ya gumbrang el damla se india kan gid el rang se bel stop gau ra omsiwem el mura Dios nang mal ngartiang a Jesus a mongotak la tingel kwa se ngaga de lom el bilong o me ara al segundo dia ko brega de nak en dia kal se biu no to garo mo again ko ba kan ba text el gid el va se agara a Dios a gire del mom dogli e clau tutulel el gire del lo sper ni la klangari si el diktilel to gol ngartiak ma se Aklisi el omsiungem el ngar al sela ministry ame lultoy raklau adragau lo bangela Dios. Ultoy se klau adragau lo bangela Dios. Again qad morsel el bugra eficiency el 6 ra 10 en pula sei molisi el gmeu lultoy ra rubak maklo klisi. Tinggal la Paulus y mortigel cristiano en Efesios. Cada borsel, dos meses el bursix el martián. Masay el al blalo ulia tial skela ulo Aulong aswila abertigereng radlong liu atitus. Yak agikmal lolngit ringi mang lomlemi el mola ulobong. Ikida amlam su bertera last time ratitus isial ngara korinte taman longil el tritengin man longil ilurat muil mang mledivira ngir trigal disciples sial return Atitus el mut el nuovo anterior. Nindim dimlaga dil seguir el retorno Atitus el nuovo anterior. Ayel tingir awasei. Agi direct el mal lot mer mam sel gibo model wasei gomilung gal adrat muil. Om le tritrin ngal sel gidiu el treatment el moron gal msimula Dios. Seguida direct el silisi aringrir ar msimula Dios tigal disciples. Mang ngartiang relang ya togoya wasei melbol sebel ngai del titus el melmol tial togoy ra bel tigre masih kami wakmal el ngaru era rogoi el togoy el angaba lus el direkal el momlogor tiagi del togoy el mortigal cristiano mula se kami wakmal ngaru era rogul togoy omomrang mayel omologoy mayel modngeng ma blaga renger gmiu el lol ngaseu ma belkil argmiu argmam aigal togoya mues el ngara klangar tiga yid cristiano el baulus amlu sabil mortal cristiano ngara agorin baulus aul melo aigal togoy rudam aktiria gal umbral wasei mospe aigal yid el togoy el klambrang el togoy
el muestra aklangarti al Cristiano, el momelisi aklaw marangarti. Mangmal somam direk el moru irtial lulung civil abel tigre. Isi ngogi abel tigre, kida amla melgortial togora abel tigre lo asay. Ngire del exercise ni, ngire del bloil el mru ngira drong le del Cristiano. Longo ya togora abel tigre ya igel lurior el ngire del motmok la asebel motmok. Le segundo dia abel tigre, en dia asebel el metmak o batarren el mrula atogol ngire del mru mal se iglesia. Din bigose ekdemlamos isakla togora abel tigre, lo gibsel abel tigre gra Dios el blal المولى يرى دولميرا كلارجي من سبب الاكسرسايز تاع تقول هذا سي قدامس قال هذا الباولوس ادريك الملوس قال ما بين المورتيغال كريستيانو الديريك المومنسور تاع يد التقول اسي بول سبب المستطيل تيرغال هذا ديوس لغرا ابلو ايديا لسه تايم ينو هذا ديوس لغرا يديا امله تملسترا قال تو قال رين لما تمل ابول لغال سي يد التايم من أباولوس اللي لقى عرتيان غالبتا يجيل نسوا لو جيوا الغاروس الكريستيانو سل أمبرولل مورا يديا مول المسيو مسترير تيجال أدرا ديوس ما يديا بلا يجايدا يجيل بالمية أباولوس لوس المرتيغال كريستيانو إنكوريتش تير ملاسم المليسيا أرنغريل لو جيوا يجيل el Dios hablar murak lang artigal Cristiano. Ul moment sila tokora abla kareng mat tokora klau murang mai gelo ul ngartiang al direk kul datu yung ngartiang. Moment sila tokora abel tigre. Nguasay ndia kuloy el waisay el horrible argumio. Aktiu lool rab lugulu raureng rar bebir arad. Itiang amsao del girir tigal Cristiano el mara igeli Sierra Macedonia. Algún babalusa mo menciona itiang au sperte agi del direcol el wal cora milisi arangrir tigal Cristiano el mara Corinto. Le tirganga wa igi del namdu ngasel verse 1 till chapter 8 wasay تملأ بلا قرن تملأ بول يديم ملمول ملبول راو تملأ سويس البارين لين يديم لميلا رمدين هي قاعد التقوى الأسبوع ولوس اللي يأكل الإنكوريت تلقى الكريستيانو المرة قرين عشان دي أقول قول وايسين لو مكرين الأرجميو أكتيو لول قبل قولوا رارين راربيبيرا راب لو مغسيو el homo skemiu ate eliu mogom como otomiu el como direk el moral ngari abel tigering argumiu como otomiu mas en direk el moral ngari abel tigering argumiu como dongalia agachara rubak Jesus Kristus, el verse 9. Nkmal mlewil besul. Eririli el mo'abu el giriw. Ma'al bulen amogul en mowil besmir. La tiagida asel gora mo mino mo teklia tiagida togol wase gracia. Gracia a Dios. Baulu sangartian el doliti aquí del toy, el tingel a Dios, el wasei, como dengeli agraciara a rubak Jesus Kristus, mal mlei mis el lungil besul. Aquí damos dingue. Y no Jesus Kristus a Dios mle metet, ngaradru lel, rayang, gadamdelo a Dios a Jesus Kristus a alguel a Dios, Dios, gang angel ulmeo barogul toy. Gangel di imelngo dodo monia igel garni el do mes el alsi ola barogo klisi rayang at mau dimla ko long songsi dimla kan tar surak mumra disel ngartia abaulusa ausbertia idel toy
el direct con disi el ser togol wase bodo dong lia gracia a Dios. Wase a Jesus Kristus mal le ungil busul erir el lin el mo'bul el giriu. Ngang adim le decide dim le ngil decide el wase akmoru lagal morsel gotel ngario. Gida maningel wase Jesus Kristus ser bertel lad endagal waigel lu ser adra ideak masenga mel moking. Será el mertel bulad, en un morsel gotel ngario. El tocorol martial bulad, andirga adra bulad momel ongular. Yang algela Dios, Yesus Kristus, el obra bulad, mayang baut, mayel logui, amlel momel es el gotel gition, el ongular. Seguida, a otisel wasei, a Diosa, a lilingal malgel Yesus Kristus, el edao, el diaga cantil, el morsel gotel ngario. Gotel ngario. Mamleme tet emlo obul el girir ngarang el giriu gired el gired ma al bulel amoul en mowil bismi. Sí, al sugoma Diosa Jesus Kristus adim lagar lil morsel gotel ngario. Ya ko marak masel udama osobla. Adiakat sibedel affordari. Ya se de moswobel. Ya Dios hablem no lit al toy. Mendim la mdale planet al toy wa siang alga ti aida tetele al barbula. Aulmo ni lo gidam suba, aigal subledra bekul temela babus tadi ma aigal subledra sandei. El va ser adra ida di ulum toga aigel. El tingela Dios lo lisakram sigula Dios el urti. Lembran? Anisel, el pride til wasi kamama. Kamama, awulela igal togoya, amlar kamamel. Tumela walamel mei. Na ul misel, igal suble de blado sur wasi, aul misel durasei, argentail a ogiwa, a klaumrang etomoswabel, en tilgibel mring til accepted tel toy. Kasi kan mengerang di mau merang emoswabel. No, gilel ngania samdi gemreli, emusi bela igal toy. Melang etomol sis ba yel wasei. Ay gagi da gilil mo tirak, kom gilil mo sirkam sais. Kom gilil mo ngabot, emusi bil moral cristiano. Dilo ba Paulus mitigel el disciple wasei, you know, di mo merang rago delel mo gisila Jesus Kristus. There's nothing to add to that. Dia kalmut el bebra toko el mo gired el mom el elersi. Le igel blal kat mokla Dios ay ya enough el gired lo subliak langara. Magaw mangak awulum sibedel mdingel wasek dem la moklo mal tel ngaram tala Dios because in se klaw mrang argid el lo mrang ra ko del mo isilang gila a Dios Jesus Kristus. Ma Dios obot armurse. Ngobat arngul logiu segidel klaum brang argaul ngarang algel Jesus Kristus. Mengartiang eludamet tiagida atogoy los peria Paulus mengartiang tinggal a Dios elom gotak ra ablatak lom sodela atogoy ra gracia a Dios. Kwasei como dongalia gracia a ruak Jesus Kristus mal mle ungil busul erir el lin, el mo'bul el giriu. Ma'al bulel, amaul, en mongil basmi. Si, gida ngatiang e malmeng asular wag, el wase, gida ungil basudre el alsils. Ndia da si ungil basudre to duded, ngaria ungil bled, ngaria ungil bled, ngaria ngara marargil ngatial bula. Sel ungil basudre el girela wase, kadam la mo'ul yongol radia kaula bolek la. Sel dia kaulah boleh kelengar saya dimlak ada deserve ni. Dimlak ada deserve ayam. Tak kalau saya omal, emodiak masih kamu ayam. Ikan tak dimlak ada deserve ayam. Dia kalau mil orang yang masih beredel, elmo o partra igal, el promise de Dios. Because tiagi el dosado yang atiak masih agar isto samle metet erir lil mo'bul. بالبرس بقى لو جيس البولال
bodo wil besu. Mengasu ma Kristus adim la kalbol waisei. El morsel gotel ngariong. Ikaw mga kaling lada ka ng atiyang rin amal ube o saw day kalto. Len dia kalto dongli akaratira Dios. Dia kalto dongli aklug ubra Dios. Dia kalto dil wasei inong kal Dios simleo ang rap na rin siral mertial lula. Di praise the Lord kami nga sila Dios el girela awil el uldoswen el milat kaya. Masay, selbus tentak masay. Mauldo suek, el girel tiang akmo. Mbayungin o mo takangal, rogir tial mulali, tial mlomregara. Ngamiw amlegot, el muli o malal pingit, ekmal mleblag arumiw el girel. Siya yabalu sangat yang, yung mumlakay tiay tokoy, el girela. Asay molomol mertia kamiwa yurduwan kamiwa tirgel mle ulumol mertia gidru rior ratogor omelnget momolomol meri le ngil toy singane gel toy el bodrul el mal ngil toy disum suad el mesel continue eqdam el molm ay gidru toy el Marcel teletelela awil radala ega namrula igay el daqadil dorul el gired direcol wasay ak magala marur tial togoy mos biela bibira ad el mo mukul tangat logi waigal guru el urio mangartiang elanga baulusa awasia ulusweg el gired tiang akmo mbayungin o mutagangal rogil tial mulali tial mlomregara موتقاً ململمي تيال توي يقرأ مولات كبيب أجل بيبرا بعض سل فيليبيانس ينكملوا سي سل غوت سل تري سل إيم إلول ينكملوا سي إلهونيل أرموك أرجميو إلول مسيو أرناق لومير إبانجيليو راو إلين المر إلام ماغونيل المدنيا الكمو أديوس el niña aulumo tial lungil lurior alsiu amalmolama el morogir el sil Kristus Jesus gel mil ulia ungil lurior alsiu amalmolama tial lurior ludam gel el mamade pasei ngal Dios el mil ulia ungil lurior aklargir amalmol raurel ibn dogadmo or web traklingit malu ka dumura ke toin el diablo dibra numra Dios en ditalu Dios amal mol men ngaklangar gi ngagi dengel el santifar gi dra bekl sil ngelo ma pesa klangar gi ngel men daur gi dra bekl sil abrera ruba dirga al matrob klangar gaul si omgot ma Kristus mos bela aklangar gal men mutra sil mesegida gi del mamdani wasai abrera Dios amal mol men ngaklangar gi no marwa malbors bed el direct el momdingel wasay angar alem mangar alek agired el malmolm el obengela ruba kan gila yel el urel en ya soal mutmuk ngak langar ka tial togol omelget ngar tiang tirgagid el odam ngar orient amil alin abaulus awgyar bilgen en encourage still was a molmol matiang al toy ngamiu amle got el mali o malal tingit ekmal mleblag arang miul girel o mililit al toy ekmal mleblag arang miul girel mal sigom mara al sigom kom lamo mdek masetiang awin toy e molmol mri molmol mri lagi la mni wasay all over the Rablul Adrogir en Maria Togol Omelget, que es el cristiano. Asandei, y cada Melget, Raúl Mogamelget, Bigose, cada Melget, el Girela Urela Ruba. Girela Urela Ruba. That the Melget, todo good for nothing.
Mesel de mei e aigel ngani rigid. Ela tiaida de galta tol gid el mo om dolil wasei. Adios ada lo rim rigid el momru la aigel tol de galse de mo. Malu aigel giba aigel whatever el galse bedel. Ya rigid. Kahale dol ol mon mertial el sobre el mertial tira wa qasei. Selbus ila qasei mlam lemei omoru lani. Emrigir. Bolo blagar miu el girel la. Bolo blagar miu el girel. El liwai sera omoliv el omol ringi. El ibora igel sebiu. Sel bustio qasei el ngarni ranang miu amrul ringi. Ya igel ngarni raad akmal diungin Busul ra Dios. El endiag longorir radiag raad. Tokoro malngeta inoko malnget ngara igel ngari gid ngara mudel el malnget el moraruga. Nda kada morim. Ale iglesia el ngaga amdingi el wasei tigel member iglesia tigel wal opera iglesia amadinge incluye auditir members iglesia ngani sel amount traud el girir mastel gibrin el mor iglesia hal subo como lo somos sei en tumdiel wasei gaulio seba dimlakam liatial letam dengaliak lu laudin si Moni seguido el gola regar gidel wasei inong gola mom kita gusuedo wasei tiang gola inong digal sebege mal di murir ngagal momrur tiang len giregal murir di si atogolo melngeta girel ngani sel girel ngani adular mudum murur tiang to digal mudum murur tiang to ya biblia wasei give freely kada malartial el tangtinged el lungilar mude melarni el sel ngari digi dia kad morim el momrutia dice el guktumul matogora aongoltal auda Dios men dia kal girem lo ngson seri malu en bogorari bai sebem do olir nin dia kamo ngson seri mada kamo bal morak mungel le mal blota katina Dios wasei aongoltal mora templo morsel gawa la morsel iglesia Sumo parte te al church e a on sta la girel merti a iglesia. E te ayida o beni e mla galela klangar gau. Ma on sta gau a merti a iglesia mo lo seu ay gel uror malu especially trigel. El misión para Dios el merti a iglesia. Old Testament mais. Man ngari a klagros on tal taid ma offering as bemel el mora que so amri asum ko tibiar un pasi tiagi del amount agul ani al week $20 en seguid el dia morim rakmunta di tai dal sum $10 en girel sel tai dal $10 el mora sel girel mori ese ududa Dios en dia lo de okay again ngatiang ya tokol omlinget avia kal morim sel ngani ra Egire de murur ti altogoy el loba umirin. Si el bodoru il waisei adios am gopal klel mgira mo mularmo el murur ti altogoy. Masei si el busto ti wasei na adia gulasma el mabaqla rarbebil ego mo arm conmigo. Ngiriu el dios isiu. Melang el ungil bismiu musutrir trigel matar besrir masel gok bol matar besmiu el musukumio si aiga gabi bitigil como sutrir trigal el dala Dios en ayuda el aletam tar besrir tosbanges then you never know what say aguk tara time como sbanges ese lo mosbanges etangarnil sibir help te ayuda tetelela al tigre ma aurela Dios en al cela la iglesia madrona cristiana no haría tal odam no tal rasul ma qadmo lo subir
Ya tala tayo melukuk tim la mo expect ni mo matar besom metemeng asuwa. Dia jida tretelen aureor adlongolia adna mo Cristiano. Mendia kasibel dik masay ondia mga kakukmal di mrul moru la sugo mungia men moru moru la me expect le Dios o mesra marsumo girem di mrul di moru la sugo ma Dios ala orti al toy mo di mrul a Dios amo omtesule mang again kita rogoi amal di tabsu dengan dalam Dios. Gloria tar besula taral ya de molong aswil el dia kan expect lo así. Mo se agora tinha dado velo así y no cuando blor en game el bolso el ser buco bol temer el mi. Dia se dia girel ngani no das ngara cristiano. Cuando bol tigre el dia kan expect lo así. In return e bolo bol tigre. Ordim rule lem bigos en gid tigar mudo lo dam makadamol mo sibil. Masay malaway say igom di mo osisiw. Di mo ayel lo ko da luk al mo nigel mlebetok al udla ahim lag bolo umader ari. Miguel mlekasay al udla adim laga bolo ngosongos argi Dios si ngan dala Dios simong kamal lo kloa atang tingem el mora iglesia they don't expect to was Dios amo makal tanga tagalo ay sois more than other people no kamal me kare tang tingin el mora iglesia mo kamal molesa hay el Dios amo makal tanga tagalo no de diro gui tabsudo ngan dala Dios mang rudam again soal mutul mo lisir gid in great gid wase bolse bed el momdolin e understand la gracia de Dios. La gracia de Dios ang sugid le ngalak raigel toy el gaw mga adiakal se bed el gutmok. Aul mo se bed el gutmok la yey because en tiay de Cristo la Dios lo yo gracia ni en smisiid en mo sugid el moblak armud maklaw marang argida al CCE en Mosebed el Melmol el Omarang Sisarwa Kabado Lulu los Meritian Adam Dios ngayang ay imal mga sulem amal masaul ay gal sa siltinge merubagan el nos ba mel bukmes muklat karin especially at ko ro omlingit rubaga bol se ba mel wa bla ring ile la gal urior kamla olis akar gamam lo yatingem Masing raul menggiram melengit, raul menggiram melaya. Aigel longol ta armam, leiga geruba kangane aigel el girel morni. Mang musumam el mo faithful raigel se el ngani armam, le silgi bo faithful eruba, yaga musibem el direct el mo makmara armam ra al mut el botog toy. Mo makaltanga ruda meruba kal ngartiang tirgel mosibir el bukani te el ro siti al swabla ol se me dam Dios el continue to challenge us raigel bebira elias raklangar gamam altaru baget ayid el togoro mlingeta ayim struggle ngil endila bol mbral arung la ramam el frili kib el girela aurerem bolseba merubagal moaitigel cristiano ngaraigel el garos el digel sira macedonia rubagal even to no sois baring lendim lo milarang ril temle bu lendim di milamol mul bururau rubagal bolseba mel waisiak pangaramam al cristiano el la nidil garang edam los el motomersel el gamam rubaga got el moptigar mamragau bol sekla wadr gamam lo bungem bol musumam bol sabam melisi say you make sure rubaga our relationship with you is priority raklangar gamam le segit sel magatmok le rubaga ay gar ro kulto hoy ali sebel limbo for a right place raklangar gamam ro msiungam le korkaw gamal masawra tingiem el swabel el gamam aktionit lo say
Arenga ruwaga bol ngai kal toy e bolo lisi raklangar gamam mon me adam Dios lo moro gamam ngatingem e mo sper gamam el gidela urerem ma yelde gamral me adam Dios el time el ruwaga amla gutmok le diagira gibomwes el urerem adam Dios el gawa ma gibo partringi el gidela por el evangelio mam kaltanta reclad e aí del ruwaga bol antil giram lo gui el malagas lo gau a Dios se la dama, a Dios se la alma, a Dios se la daré. Amén. Okay.